clear tu te chi bai wele Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department waya peng pakhat Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board waya Data Entry Operator DEO le Multitasking Staff MTS hnathawk Data Entry Operator DEO hi post pahni hnaruak ani chu under Social Audit Wing and Labor Wing waya ani donani Multitasking Staff MTS hi post pahni tho hnaruak hei po hi Social Audit Wing waya ani hnathawk contract basis anget lewala kan ni donani hlo bi DEO hianin thlakata sing ni sangkwale za ni an hlo dona MTS hianin thlakata sing kha sangsari zali an hlo donani Hello friends Winzo hilo melshret to em Winzo app sa hian game sa hrang za chuang lai oma Winzo team mania kan lutanga kan game do piang kan khel thei donani hetiang hian ludo game kan khel du ni chuan ludo kan select anga midang point an ron join ve anga ti chuan game kan khel ho donani A few moments later Yes ka chake ne na ka changa ti hian poisa hi ka account my wallet ka transfer ngala ti chuan lo sam takin ka withdraw to mai donani chu tiang zel chuanin game cha hrang za chuang lai kan khel theya kerom cricket le pool te po kan khel thei vekani a harsa lo teru Winzo FC lo download la poisa lo hlo chuak veng che app link chu video description a hian kada e thiam na ngai te data entry operator DEO na deal tur chuanin HSSLC class 12 pass angaya computer certificate 6-month course kher kha nei angaya ni DCMO CCMO kha nei angaya ni typing speed 30 words per minute thiam angaya Mizoram Middle School standard chin thiam angai bokani multitasking staff MTS deal tur chuanin class 10 metric pass angaya Mizoram Middle School standard chin thiam angai bokani computer certificate kan tiang chi kha chu angai lawani dilna form hi Office of Secretary Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board MBOCWWB tui khwa tlang aizola office hun chungin lak chhuat thei ani a hem huna vek hianin submit le turani donani tin department official website bocw.mizoram.gov.in atangin online in application form te advertisement te hi download thei ani pokani website link chu hemi video description a hian anwaya hian kada kan lo check out don nia form thelu hun last date chu July July ni somle pahni ani donani form thelu rual hian application fee chengza le somnga STSC tan choi tur pek turani a general tan chuanin chengza ni pek turani donani written exam interview hun le mun turte tin exam syllabus detail chu hemi official website a hianin anronda chuak dona kan lo ngai ven don nia tun hnaya Mizoram sarkar hnuaia hnaruak dil thei then khatte han ennon le thuakila shelote kan lom takin pakhatna chuanin 4th grade barber Mizoram Police Department hnuaia 4th grade barber mipa lumet 2 posom ni le pathum arwaka anget regular basis ani donani class 8 passin kumsom pariata tanga somthum le pasari in karchin tan dil thei ani dona deal du tan form hi district ina police office ngai ven turani donani last day chu July ni somni le pakhat thleng ani donani kim changzo ka hredu tan chuan full video hi video description a emo tin hemi ka ko na link zona hian kan lo en mai don nia panina chuanin Storekeeper Women and Child Development Social Welfare and Tribal Affairs Department hnuaia Storekeeper post pakhat hnaruaka anget regular basis ani donani group C post ani a pay level 4 an hlo donani class 10 metric pass chin tan kumsom pariata tanga somli le pahni in kar tan adil thei donani chiangzo ka hredu tan chuan video hlui en let le theya hemi video description a hian link kha ka da ani kan lo en chiang don nia group D beyond chokidar Mizoram Sarkar General Administration Department Silkal Range Development Council SRDC hnuaia group D post pathum arwaka anget lo provisional employee PE angala khan ni donani class 8 pass sin tan kumsom pariata tanga somli le pahnin kar ta na dil thei dona khrechiang du tan chuan hemi video description a tho hian video link kha ka da a kan lo en chiang don nia last date of form submission chu August ni thum ani donani thale August ni thum ani donani palina chuanin EMRS Eklavia Model Residential School All India Non-Teaching le Teaching Post
sangli le sumruk le pahni post arwaka principal te postgraduate teacher PGT accountant junior secretariat assistant le lab attendant te arwakani Mizoram mare school engmozat kan neya Mizoram post arwak nual donani deal du te richiang du te kanomani chuanin video kan ti chhuat to kan siam to kha kan enle tanga emi video description a po hianin video link kada a kalo en chiang don nia ole khati zong khatun tuma Mizoram chung sawrkara Hnaruak kan en ho thei chuni sela mutui mang tha ve kole